sambil di Yesus. Kaya sanong kasuaban kumadatid insanan, kanaw misi sa pad isuang sambayang. Kinarahingan isuang kerajaan sorga, kung sikaw da kasuaban diti, kano kagihay magyampay, maya diti, kay sisa na sumbayang misusuab. Kung sikaw nagimantad sa kadungno, gisamdat nga pasikihay, sanging pasihay, sanging miyawihay, dat kasuaban na bahay no. Kung sikaw nagiti pelajaran na embulayan dahay, manahak na panudukan, pagangatan, pangahakan isuanggat kaposiyon na rohani dahay. Tinasamayang dahay isuang ngaran Tuhan Yesus. Amen. Sanong kasuaban, kumadati din sanan, kukurutaba dati. Aya, sanong kopi ako purimanan ko tidak kasuaban na bay na nga magiwawayo matudila kawaway anda talo nila ay rumah samo pa di dun. Kukul-kukulan di nga siyodok nga di. Hali pepeng kuro nga ay karikat kasari at rarayo to kakumakinorohingan tu mantad na dat ay pusaw di siya kumadati ina po hit iso iko koy may andati nga sangim pasih kasari to ko iti nati dadamot at pempasih to ko iti namotit pusaw da kinorohingan anuan to ko na kinorohingan dat kasiwatan peluang dat gumuli gumirat kumadaw. Bayno na po nga panambarasan po dati nga kituluh dot koindalanon do pelayanan. May dati intangayot ayat tat awayan dati kasuabo na bayno. Isuanggot kisah para rasul pasal kumuonom mantad pod ayat ko iso gisom dot ayat ko turu. Antakan na pod di sayra na pod ginumu na pod dit pananod da kinorohingan nga tumamba. Hinggad na wayaan dati di kani hablot gumu yun lo. Okay? Inta lang na dihot ay kapwa sa ginawo ipagilitan na tulun-tulun Yahudi isuang da boros da Yunani montok da tulun-tulun Ibrani. Kakuaan na po nga kapamiduaan na po dit montok kot ibu tunggal montok diolo nga ada-adaan isuang dat pelayanan monikita daw. Ay lan dati ina po hitangawlun nga di nga akon ko isi sa bansa magisusuay bansa diolo. Haron na ti kamandat ina po naretan iti nga orang-orang Yahudi ikiboros dat Yunani. Iso na pamantadit nakura tu magirolot-rolot itangawlun iti nga mantadat iti minagisasawo kadaw. Tuman udah padhitid ay pelajaran dati iti numan tulis sa iti panulis nga haran nga kadawhit tulun-tulun na hilo dat mantada Palestin. Hali piadat ay napisiso mantad ko pikawinan nga ay lan to kanad itinapot magyongoy magisasawo nga hinggo to kano pohom monatas to kanad moit ihati na po nga autori mo di kayo nan dati. Jadi hiti na po dihom pagilitan diolo harati tulun Yahudi nga iboros dat Yunani.
paling kurang takot iti tanga dusun. Iti pia tanga dusun nga hara iti adigi. Iati na patid ay iswang got pikawinan nga akon ko isi sa kampung. Magisusuay kampung got itno ngay dati. Hari mantad tamparuli, ina poet nasawa di siya nga mantad ko tabulod. Hari mantad ko tamarudu, mantad kudat. Hari mantad ko kondingaw, ilo tawaw. Jadi ilo kayo nandilo nga miya galil lo. Haro timpu-timpu dat inapoy apurimanan dilo nga ina po dihit susuay kinayo nandidi nga miya galil dit ako pi opusaw nakura. Iso na pakakuan nga gumo. Ginumumo. Bara sa paditi nga sayra na pag ginumo na padi murid-murid di nga tinumamba. Mantad ko o gumo, ina po dihit kaperluan di apatut nga hadi orikot. Mantad di, ina po dihit kahapodam dua rasulidi, minamalahaw yalad ang sana ni murid ngay, datumimong, kadi dialog di, hadi hay apuas ka. Kakuaan na po nga, ada-adaan di dahay boro sa kinarahingan. Kakuaan na po ada-adaan nga haroditi kamoyan dat palayanan media. Ilo na po kamon na palayanan media nga ilo na kamon na ibantuan dati itimpod dendo. Bantuan corona. Otomano kung hinad ako nga harohir nga kagumuhan na po dati dendo ina pa bantuan hindi nga anda dan dati mantadat pemerintah tay kakarajaan. Nga kita kumharo nagiit ay papaharot ti bantuan nga maya dat palayanan gereja. Dendo na timila dati man pendalano. Hingga di gulo sandakan ka harot ipinopost ako dilo grup di gulo digi. Ay so po hitid dahay. Apo na rin ko titil lo. Nga right no po kayo bantuan gi ato. Timpo na po dendo miyagalidit. Milo tako naman pendalano iti kamunda bantuan. Gisampiad hitid paringkat gereja. Isay haro kalabihan, milo dati gunoon iswang na palayanan. Ilo na lo kamundat palayanan media. Melayani media. Nakurah tu maguhang yolo dot sayrad oritan nilot melayani media. Iso na po ipaguhangan diolo nga adaan di dahay karait to boros sa kinorohingan. Kamon na pa itampinay nga ay kada dati soroho dot sayra na po dot papuindalan to kuti kamon na kabajikan kabagal na rin untuk karohanian. Akon ko yun di. Kano pa dila murid-murid Yesus adaan di dahay ti boros kinorohingan sebab diti pelayanan meja. Iti kebajikan. Borosan nati kebajikan tu ortian to kok. Jadi saya rana pot sibuk to kana mangidara bantuan nga ay sa timpo dati dot manginto ke boroso kinorohingan sumambayang toy. Ay mati asano ngirid montokot ayat kapasyan rohani dati. Ay asano montokot koindalanan da pelayanan dati. Jadi mo'y haroho kapitimbang ato kay adahan iti palayanan iswang dat ay boros sa kinarahingan maya diti kay sisan dati teko kampayan nud miyang pay kinarahingan maya di boros daw nogi iswang na sambayang dati kada dati patalahan ani kebajikan
haro nagi kadaw ipagilitan pia ti jemaat dati dat ay may sambayang nga may magutong ruyong. Jadi ilo no komoyon dat kapitimbang ile tong Pinay. Miagalot ato ko ngay kasambayang nga pakirimon ta kay may persapuluhan. Sa kiranad iati no poti nga idi gulo pagati buokon ko iti dondo. Ina pa idi gulo nga ta ko may sambayang paigitan ta ko di Tampinay, Karuhang, Itanganak, persapuluhan dati. Kumano pa di nga, ay kamu yung nakapitimbangir. Milo na po hom, ay iswang nakabajikan nga kandalaan dati, iswang kot malayani malalui maya di loboros kinarahingan nga ano to kapindalan. Kamu yung napadilo nga, o insanan no po nga, apatut dot kandalan nga dati. ngon na po di kago imulay la kumondat panguhupan bantuan gi no kadi Tampinay to gisilo manahak ko bantuan nga mustid selfie pagulo paromitan na gidit anuan guambar pa to modom ay ga sala eri nga ina po hit osan ng hindi nga haron do tamo don haro tamo don dat ay karaited diti tahak komon kuno po tamo don nga manud oy laan ipopakita-kito harimang ko sa kirano pod aman po iklano aman po intalango panahakan ay manahak mahan ko no pod imo na pot lagi taros tarang iswang dot ay itit miampay to kat ti pamarinta timpo danda timpo dilan iso imbulayan kuno pala sayra na po dat narita namnuno sayra na po mamarintahi isay paghumok pangaran Christina Herry sayra na po mamarintahi Christina Herry nga kamoyonin da dati kerajaan ino pa di pembangkang dohiri nga Sylvester sige ngaran siya ditino Sylvester Pantaw pembangkang Sylvester jadi sayra na po dat makiano nun dati tulun kagumuan borosan kun ino po raya tindi nga Rosana Gundolot makiano nun dati Rosana Gundolot montok dit pemerintah Christina anuan gya nga pakiano na dihi election any di pembangkang itino po di pembangkang nga manuhisyo dat okito mustid man patayango nga koila ay no po di mantad pembangkang kadid di ketua kampung po dati nga Romel Andreas kadid di ketua kampung mantad dohinggo hino ka mantad pembangkang ato ko mantori mo ino ka nokuro tu mantad gya pembangkang paingka nagi kadar kasambalik na di kanta kan di sekira di Sylvester na pemerintah Christina pembangkang balas bintin nakaguhit pembangkang mi bangkang beritid di mogi iti nakago kanta kan iti kayo na dati tempo denda monopot la sekira na pon monopot akad iswang nakabajikan ato ko na mamilid mantad pembangkang ko mantad kerajaan ko mantad NGO ko pengkuro
Orikot na mati datilot. Gajah sama gajah bertarung, pelanduk mati di tengah-tengah. Koy hionon nilot, woyon datid. Ait mo gigogogol. Ihati matay di hirit tanga. Koy hionon migogolom. Loson na rayat. Mana dati potanduo o bandera. Ipay watik ke bandera nga pagiwaliwalan. O purak nga. Ay ka nga miti saba ka. Om hilodambokon nga. Kangami to purak nga. Kana kagudiwa ko nam. Patut tamo natos takod isuang kaposyon ka. Paingkuro ko mo na to. Sumuliwan walay nga amilo. No, papanatasan. Ming kalahit nga apasanid. Ay so, namilo panatasan mo gi. Kamoy na po nga magyuhup to kan padatid doon mo. Kada to kono sorhod. Mantad kerajaan, mantad pembangkang, mantad NGO, mantad Adventist, mantad agama suay. Kada to kono sorhod iti di. To right to po iti magyuhup. Magyuhup, pagyuhupan kapag magyanga, ano, manutunom isay. Magyuhup. Bantu membantu. Ato kay siya ato ka apa kay siya membantu. SDA siya ka. Ay so no kumunti ditong Pinay. Ilo no nga no po insama no po di paingwasa ko piyo. Nga apakah Tuhan itu terbagi-bagi kan kago gi. Rumalom mo di susuway na ako dako kinarahingan to. Ako di abuli manulong dahay ka. Isiso iya kinarahingan to tinga magisusuway wayaan gi. Wah. Ujung-ujung kot asalong adid o siliway bihiti monopotikan tadatid o siliway bihiti. YB no matitid dun mo yang berhutang. Jadi ila na pa di murid-murid nga maguhang yun lo. Serada kaindalan pay komando kabajikan nga adaan ditit pelayanan isuang boros kinarahingan. Iati no pa kawayat lo nga datimpudon do. Mimbulay nanday kapuriman datid asibuk ni siyad isuang pelayanan ka. Tapatid asibuk isuang pelayanan nga ina pa'y kasibukan nga ini kabajikan. Boros na pa kinarahingan nga adi orikot to asibuk. Okay? Jadi oporluh dadi kapitimbang do hilo. Manta di tampinay may dako pilio o turu tulun ipagilitan na kayo iain tutunan na kayo o sonong inapanu da rusod nagi kamilaan. Moy dat mandahay ang kato ilo dat isuang ketugas idi. Mantad di tampinay ngay. Mantad ko gumu ko piyot kantakan da hiti watas dati. Pilio na dati mila dati dat bontugon. Hilo no pa di YB ako rikoton gi. Pilio na dati imila dati lansanon. Kada borosod isuang gereja. Isuang da kampung isuang da pemerintah. Nga pilio na dati. Nung kadhiti oin tutunan ako osono yang terkenal baik. Isuang da gereja pilio ni dati oin tutunan dati osonong. Isuang da kampung memilih toko ketua kampung JPKK pilion na dati oin tutunan toko osonong. Kada pemilih idit pilih bulu. Okay? Kada pemilih idit barat sa bola. Gata sampaping. Kada toko pemilih idit ay pilih kasih. Pilio toko nohit ay tutunan da osonong. Orikot na lokomondo YB. Pilio toko nohit ay tutunan natin osonong. Okay? Kada pilio
pili ko na po siya nga anuan ako na siya jawatan ka. Tumano dapat di nga pili yon to kono hit ay tutunan dati do sonong. I otopot ko piad ay tutunan okon ko it orang-orang no. Itinupatiga orang-orang no. Boleh jadi i osonong nga asilid arat. I arat nga asilid osonong. Yang penuh roh dan hikmat. Saya na pod oretan nilo roh. Buah-buah roh. Ilo na kantelo bogi. Paling kukurag ya oretan nilo. Oretan na pod ilot yang penuh roh. Ngon na pod dati poin sa mo kadi komando buah-buah roh. Wah. Abilis si hisyo. It orohian di kedamaian. Iri na ngay buah-buah roh. Kamoyan na po nga. Tok ano po di opusaw. Ato ka na piliyon. Nagi haro nagigati ka mundo hikmat. Ikaw kapintaran, kabijaksanaan di siyo. Osanong pagisiyo nga mimanggot ay haro na ti kamundo roh kabijaksanaan. Isuang nakaposyan daw. Iri na dahi man dati ang katad isuang na tugas. Jadi dati kamuyendo igereja teko ikampung teko pemilihan na kerajaan ilo nalo pilihan toko kada toko pilihan it mantaded iwoyok sahuyut na pati nga iri di risbayon do pilihan ka i derere agape nga iho nga irimanku ka kada toko iwoyok sahuyut intutunan ilaan toko isay tulun iyelo nalot pagangatan nilot rasul ngay may do ko pilio ipagilitan ako turu tulun it ay tutunan da tulun do osonong haroro rusod do osonong kumadisyo it kamilo na isyo mangigit ti tugas irin anday mandati angkato lontikon pensawatan dati yahay no pondo nga kanunda yahay dot paparikot at pamusarahan dahay iswang ga sambayang nagi boros sa kinorohingan. Kito na po di dati lo dilo. Kito na po dati dilo nga kada no dadaharo ipagilitan dati dot ikomunda superman. Kamayan ko na pati superman nga sa kira tugas sa iswang gereja. Katua gereja isiyo karikat tihirid pelayanan lalaki isiyo karikat sekolah sabat isiyo karikat na dihirid hiri piak kongonduan isiyo pilihan ako kampung isiyo pilihan kada na dati deh kamuan ba sila dilo nga itinapatugas nga pagiduduan dati nakura tu harati tugas-tugas sa isuang na gereja moidat o insanan to kono pada nga dapat memusatkan pikiran isuang sambayang nagi pelayanan ilay tamodo nila tugas litong Pinay jadi saya na po pagiduduan iti tugas isuang gereja ino po mintalang ka iginaw dati nga nuno moido agaan dati tugas sa isuang gereja moido kada daharo otong pupuan kada daharo agatan da sangulun kedua na tulun o insanan ta kano padanda nga kano to ko popensa mo koposyon rohani dati isuang kasampayang nagi boros sa kinorohingan sa kira na po di sangulun na agatan milang-bilang koyo-koyo orikot na dila nawayan lang murid-murid ngay. Do ino po dihit boros kampayan
belajar boros kinorohingan. Adan. Otopot mo tiga ka piori. Sayra ano pod, popindalan tokod activity gereja. Program pelayanan lalaki. Ay, kau juga. Iya, ikasari kadit ihiri sampah pinggir. Orikot na hit program sekolah sabat. Iya, ay kau lagi. Orikot na hit komulakan. Iya, ay kau pun sini juga. Orikot ni kongonduan kusay ko piya nga. Ay lalaki pun sini juga. Iya, ipamah ka. Nuno na pa nga iya. Ino pa ikobasanan dati nga. Ya, dairis gubat manalahan. Haro iti kamoyan da manalahan, nga haro iti kamoyan da patalahanan. Manalahan no pohom orahyano kuno gidayo ho. Aramayano kuno gidaro manalahan. Kamoyan no po nga, iti no pagya manalahan iti nga, manuhdat iyaw nga ay no po. Sakirad iswang na kabaktian, manuhdat iyaw ho misyon. Manud iyaw ho pamimpin sekolah sabat. Khotbah nga iyaw tok aramayano kuno gida darit kamung ket iswang gerejad mi agalid di. Nga hitin po dahay nga mo ginada. Khotbah mo ginada. No, puji-pujian mo ginada. Pemimpin mo ginada. Nga puji Tuhan tu ako nindo ko insanan. Haro ikasariit mangigiti tugas-tugas ngay. Jadi haro nagiti kamuyandat menawarkan diri. Tugas iswang gereja pengkuro. Pag ginadaan na tulun. Ay so na pandaw madada ko yung ay iho inula man kuila ka. Menawarkan diri ko nga ako ikorohian na tulun. Oy, isiyo no dihil antik diri sendiri ka. Nga isay manuhod pag ginadaan daw kayo. Tok. Jadi lantik 7 orang kan po dilo-dilo gi. Pagisisan na dati da mo malantik. Isay na po opili nga puji Tuhan no pili to kod iswang no pelayanan. Tanda na po nga magihop to konod di. Okay? Bah. Sayra na po ay sibuk na dilad iswang no pelayanan media no kadilo murid ngay. May dad iyahay na pa nga kanod paparikot ta pamusarahan dahi iswang sambayang iswang gibor sa kinorohingan. Apuri manan to kay matiti. Sibuk ta kano po papaindalan dot program gereja. Kauli ta kawalay hingga po ta mo do putuburuan. Ano kano dot belajar secara pribadi. Ilo pia sabat sikul dati. Nakuro to hara Isnin, Selasa, Rabu, nakuro to hara Tildo. So kurang-kurang gat sibuk to kapia nga kano to kadad kaluong niloboros kinorohingan. Sekira tadaw bay na di hari Kamis. Hari Kamis bay na ki? Sibuk to kanada nga kano to kapadat mongintang niloboros kinorohingan. Ori katahan pada hirid Isnin ka. Tu hari Isnin bay no. Hari Selasa. Ori katahan pula hari Selasa. Tu sibuk. Okay? Suway pod sibuk kay program mo gereja. Pengkuro pakagwit. Pagogonuan no ya sendiri. Karaja no. Okay? Jadi mantad ko ginumuan ilo kaindalanan na tugas-tugas dati. Ilo no kakuan dat pagyuhupan dati tit tugas iswang gereja. Royong. Gotong royong gereja. Kadang-kadang ay adil to purimanan no. Kano royong gereja ka.
Rumikot hara 5 tulun, 4 tulun, san. Hingga diwakon, hingga nesyo, minisyo pamutung ka. Hingga nesyo, mini karaja. Hingga na inuya, minay gutong ruyong. Ay sa dia karajawan, ay sa dia pamutungan, ay sa dia tagwangan, haro. Kadang-kadang kat kapuri mantakod, ay dadi adil ki. Nga, suway ko balainan kebajikan tugas dati di gereja, yati ngare pengingin terusan dati. Kemun kudu pengahar karaja dati muni kita daw. Jadi mantad ko yati nga agumu ikasibukan ilo na kakuaan dat ni dati pagiduduo ilo tugas iswang di gereja. Muntak da kayo dit asaru dat atong pupuan. Siyaw tu agati mati kapurimanan di. Muntak dati it asaru dat ay manalahan dawakon. Ngayon ni siyalo ka. Umbalay to kunod may to ko pagyupay ka. Umbalan to kunod tiyad kada to kunod mantadet kepentingan dati. Mada to kod ada ni karaja dati. Ada ni karaja dong pemunggunan it. Karaja dati mo ni kita daw. Gisembut mada ke tugas iswang gereja. Mantan ko kepentingan na karaja no mada ke tugas iswang gereja. Kada to kunod iyad di. Sakira no pod otapot kapiyad isi so ilo tugas sa mandati pagiduduo agaan nilo mo. Mihagal ko royong gereja. Insan na sembulan. Ngon na po kapiyad timbango nga. Insan sembulan. Di katingay amid insan po nga ako ko ngoy. Royong gidi nga ako niko basuab to ko royong ka. Kadang-kadang ko sa minggu, 2 minggu pod sa bolong hindi komum no. Hari mangkuit natur manta di gereja. Sembulan na tanto na sa royong. Jadi sekira memutong toko. Hari Selasah madihit royong idi ka. Memutong nagyadi hari Isnin. Jadi hari Selasa suti. Iya dadi di doto sorow. Iya dino po sorow dati manto ka no po indalano. Haro no po iralan dati swed. Papaharo. Manto ko haro nagiit memang gaano ko ngoy. Kung naditi ko ngoy nga. Man ko pakatundo bayaray lo danda. Danda. Pero danda. Hopo ringgit. Haro dono hopo ringgit. Haro limon hopo ringgit. Danda. Ako rikot. IPI danda nga ato kay bayaran. Ako po rumikot. Ako po membayar danda. Tokay. Agak timutilad ngon imbulayaya ino padihit. Kamoyan edit murid nga di nga tinoremod osonong jamaat ngay. Ino pa di numan dilo Pilio Stefanus. Sangulo ni no panu iman. Rusad Alidang. Kumoduo Filipus. Proklaus. Prokhorus. Tok. Susah ngaran dilo gitu. Nikanor, Timon, Parminas, Nikolaus, sangulo ni panganut agama Yahudi, mantadet Antioquia. Yelo na padidingan ni patagwango di rasul-rasul, ino padihi rasul-rasul lidinga minanambayang dielo, dat miyampaid panupangan tangan. Manta didi ino padi boros kinoringan nga minggayo gisamba ino pohit ginumu di pananu de kinoringan hilod Yerusalem nga ay
muhang ruhang. Om ginumu nagi kadaw dit imam pinapatahakot ay tinandelod o tumayaan. Nakuratu mambatamba. Mantad ka ilat pagyuhupan, magyuhup. Sairan po magyuhup nga agaya tongkop. Agaya osadu orikot dati. Jadi mantad di titong pinay ngay kanono. Umbalan takono magyuhup iti tugas iswang de gereja. Kada takono it manalahan duwakon. Kada nad isyo na kasari. O ni ka ay sa kamampuan dati. Sakiro na pod, ako gade hati koylo ka. Sorohon na dati Musa. Eh? Ay Musa mo ng koylo. Nga, hinay Harun ka kinorohingan. Eh? Nga atapot na pakapiyom, ata ka na po mo ng koylo. Ako koylo, kanuno po. Eh? Ako'y at kumbayaan na kinorohingan. Ako at tumbayaan na kuwasa na kinorohingan. Ikano na manguhup dia. Kumasan na po dati it, mada ditit, tugas-tugas iswang gereja nga. Saya tidak pandai ka. Saya tidak tahu. Ako koylo ka. Ako koylo antakanid di nga koylo koylo katanud dat panudukan. Harus seminar. Nununde tanu oylaan oray tan iswang seminar mila dati pohoton. Nga sakira na pod iyo damada ako. Ako koylo. Sakira mada ako ditugas ki. Nuno na po paborosan ko. Nga akon ko ato ko koylo di nga mada. Mada ako ditugas. Alantik ko no diakonis. Ay saya tidak pandai. Akon ko ako koylo nga mada ko ditugas. O pili ko no sebagai ketua gereja. Aya. Asibuk ako na bagyati buwak. Milad aturo ni kasibukan. Nga kasandatan na pakapilitan pinay nga mada. Iho nga iya di ako no. Mada ako na podit tugas sa patakon o gumo na alasan ko. Alantik ko banda hari gereja. Aya. Di ogiro tilo daho walay ka. Tay ko susu sa buya daho karuhang pasalatusin. Nuno pa'y alasan dati di nga haray kante katapatan nga kasandatan na pakapadi mada tako ditugas. Haranay kapuriman tako tiada kemampuan atau ko milo. Nga mondo pun nakago dati imbulaya iorongit tadi simbar. Ako di ayakin na kinorohingan tu muboros kad iyan do ka. Kinorohingan na po dati nuno na po nga milo. Ako di ayakin na pimpinan di siyo kanon imonopot tadi manginsok. Haro nagi kadawhit alantik nga gumu nagi adaho duso. Ako alayakin na tugas. Inapahit pangintangan dati nung kadlo murid di Jesus. Kano po diolo, mahindad ako pilio turu-tulun ipagilitan do kayo. Iyo intutunan ako osonong. Napili ko pag-imadi nga inapay committee gereja panitia pemilih. Natimbang nga diolom isay apatut do hiri. Kapuriman ko piyak katidaklayakan no nga tumano do pertimbangan diolo. Iyalo nga sino mambayangi magyano pimpinan doro kinarahingan. Kasambayang pagilay iti turu-tulun dilah dawayan naman dati lontikod diakonis subayno ka. Tu iri no pertimbangan diolo. Henry Goloy no ketua gereja dati bayno ka. Nga menulak to ko da. Tu kapuriman to ay sa kemampuan. Ato ko harakalayakan do hiri. Iya. O nga agya di osonong kuboboyon lokoruhang kubo ka. Tanganak ko nga ano nga may sambayang. Haro na po alasan dati di nga
natimbang nga dit panitia pamilih ri, natimbang nga di lumpeng kuro. Jadi okon ko nuno nga mada to kono di bo. Iyo na pod papahara kud alasan nga mada ako no. Orohyano kud harot sayra na pod ori ko ti pemilihan ki. Lebih di pemilihan bahagian daerah. Borosan kud megal ko bandahari. Aku di osorom isay kopi isay ngarandit bandahari nuan pilihan antakan di nga kagala galid dit i Hilda Pausik kantor di. Jadi man kok gitu na di siya isi di numan lantik kok angkat tangan na di siya di. Tu inapahit amu panalantik nga kasyam ayah aku mati ko itinda tugas aku nakadapatin do ka. Kalantik na di siya gi. Bah om harmoti di poborosan kuti ka. Nunu poborosan membantahin di tugas kadis siya gi. Aku ida ko itilo nga konsi ko do ko tu minamalantik doho om oiton ku ibondolo oiton ku ibondolo ka. So kira na pod kiginawa nga ito ka na pati mada abo iyo nga nuno na pa nga ako mada ako kiginawa nga ito ko di nga kaduhong kad ay anuan to ko katumbayaan man ku ibondolo igitay ka kaduhong kad iyo di kaduhong kad anuan to ko katumbayaan om sorohon na dati dot mantad ko numan to ko pilio komando pa nga iso na pamalahawan isuang kapalayanan. Om iri na ko indalano ni di palayanan ni di. Iyati in tumuguang. Ngon na pondo ano idong politik kat campaign ki. Kalau bukan kita siapa lagi? Kalau bukan sekarang bila lagi? iri matigari ki. Jadi isuang rohani seradat o pili tokon isuang palayanan. Sa kira na pod akon ko iyati isay po di. Sa kira na pod akon ko dondo sayra po. Nuno na po hit away andati billion toko common po nga nanuan toko no kinorahingan ako tumbayaan na po pinalanin di. Paingkura pa itong pinay nga nakura tu agatan toko. Doho na po dat it kanto bumano di tugas. Nga imo na pot ko piola. Kakuan na po nga kita kud ay sa kerja samad isuang gereja. Oilan kud alanti ko kuno po di lolom. Tumitik ko iho ngay namulo tugas di lo kaginawo ko. Jadi mantad ko nakita dati nawayaan dati lo pelajaran di bay no. Kada to kunod papatalahan. Kada no dat i Merisia Aloysius kasahari na pumahan dati suhuo. Milan na po magiduduo. Pagihupan. Santob na po ditugas nga pagihupan to kono. Ilo nadala pinsing umbalan dati. Bah. Jadi amo na di ori katila ini kali lang. Ako na po kayati otta po tigyan isay to ko isay po di. Ako na po ko dondo sayra po. Dondo to ko no. Isuang gereja. Mahit ko na simbanay. Mahit ko no hinggo na po boborosan ko petang ulundat. Ay ako di active ko no di ming active ko no di bay no ka. Otapot na gid. Sayra po di okon ko dondo. Kaduhong kad opili to kom pendalanan to kon tugas dati. Do monopot. Monopot ngay to kono pod isuang tugas orikot to kono hit. Kasandotan nilo kay sisa natin isuang na gereja.
Oke, jadi iya di pahilon to kanulat pelajaran na kasuaban na bay no. Haroh podari loho di karaitot tuduhan terhadap Stefanus nga pakita kuhom jadi imbulayan to kasuab bila tu aramai kadaw lo pelajaran dati de suab karait di Stefanus. Kano misi sa tokod isuang dot ay ginawo do monompan iti pelajaran dati maya dot sinding do konsikahan moy tokod iti napot kendalanan isuang ket tugas-tugas sa igereja ato kay koit o gumui kabalingkahang kaawayan dati nga posan dihon to kad pa kumakinorohingan at tumbayan to kodot ay so piya dati do kemampuan nga milisya mga hak dati may ino po tugas dati di nga ay gitan dati Umulan ngiti mo isusuway patapuin mana Toriri mo gato sinuwan kada katongo haruson lihon haruson lihon Nong gitambalut Yesus kasasarit korongomong Ay soko iba Sinong kadang katong Yesus na sombihon Ano misis at tokod iswang samayang kinarahingan iswang kerja sorga konsikaw dot talimpupusan kagut tika pagyampayan dahay di kasuaban na bay no amantadot pelajaran di damay andahay nga yo sendiri nga makiano kudat ay kaampunan sekiranya santab di nawayaan no kalambus ko nga minanindualit ginaw di tampinay ngay nasa kira dami lamanahak dat sa kadunggot iyala na pa nga patilambos sa aparagat isuang palayanan nga may nila asari ahako gisambo ino pa hikaparagatan dilo nga amo pumisok nga tumilambos kasari iti isuang nga tugas isuang gereja nga opurimanan dahay daagat to kasari-sari da tumuguang da nuno na pahit pagumbalorogon may iyahay na pang arato iso ang tugas-tugas dahay nga tumbay ni haydot iya na pum okon ko osado dumoy pang dahay sumambayang hemon to ko insana ni manggita tugas sa timpo dadendo moy dot pati lambos ka manahak na pangupan kumadilo gisambo iyolo na po nga ano po dalan di tugas dilo miyampay otood o montok na kabuntugan ng arano. Kung si Tuhan mantadot sa kadungo hakot na ihaid magindalan na tadaw dabay na. Tinasambayang na isong aratuhan Yesus. Amen. Okay, kung si kinapagyampayan dati di kasaba na ba no? Siyaw dati di kanihab to anam pakanat sambayang edit amin sendiri takano pa lagi norikotot ay nuridi bakalan data 3 gig no ginuno di kanihab tok ay mo tinakabagal nga DG numan ko ikalan sanandat 4 gig no pakasari makabagal na lah umbalan to kan kadawhit unlimited ang bangkuro. Jadi pahitian to kan natin pelajaran dati konsikaw kayo pagyampayan dati nga nakura to akuri to kaditi. Akuri muri kuri to kaditi.
siring to kadit ti talaid. Ino panday alo nga ipait kasari-sari. Hingga no pa kumuri ay manguro. Nga ino panday kalansanan ko sendiri mentakot menamburas isuanggat dusun ministry nga kumuri to kapya nga ino po hit kagiratan datid isuang gatumano dubaras kinarahingan nga kasimban. Kay amen, ino ko po asanang papaindalan dat buru-buruan na tayo na bay no.